kwenzekile. Ndobekezela. Ndobekezela. Chapter number 12 verse 1 yedwa sithanda senisigoduke. Verse number 1. Mkhumbule umdali wakho ngemihla yobutsha bakho, ngoku ingekafiki imihla yenkathazo, ingekasondeli neminyaka apho uyakuthi akukho nto imnandi ekudleni ubomi. Thandaza ke mina. Baba wethu ongcwele, Nkulunkulu wethu onamandla, lizwi lakho eli Thixo wethu ongcwele, sikelela ukufundwa kwalo Thixo wethu ongcwele nasekuseni egameni lenkosi uYesu yaseNazaretha. Sincede Baba wethu onamandla ngalo, ngoba Nkosi yamakhosi lona libuyeli kuwe lingawenzanga umsebenzi. Nasekuseni Thixo wethu ongcwele, thetha ngalo empilweni yethu ukuze lisiqondise Thixo wethu onamandla, lona lingawo amadoda Thixo wethu ongcwele asiqondisayo endleleni. Sincede Baba wethu onamandla ngalo nasekuseni egameni lenkosi uYesu. Amen. Hallelujah. Ithi le verse, mkhumbule umdali wakho ngemihla yobutsha bakho, ngoku ingekafiki imihla apho uyawukhala khona. Hallelujah. iBhayibhile liyalumkisa, iBhayibhile liyanqanda, iBhayibhile liyasixhobisa, iBhayibhile libona phambili, libona ifuture, iBhayibhile libona izinto wena ungekaziboni but selizibona. Mkhumbuleke umdali wakho ngemihla yemitsha yobutsha bakho, zingekafiki insuku lapho uzawukhala khona uthi ukuphila kumandanga. Hallelujah. Banophethe isilungu, phatha ngesilungu mamhlanje, banophethe isilungu. Don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Your Creator, yes. Honor Him in your youth before you grow. Honor Him in your youth before you grow. Funda liyakho maqaba. Remember your Creator in the days of your youth. Natso nefuna lo ndawo lefuna, remember your Creator in the days of your youth. Mkhumbule umdali wakho zingekafiki insuku lapho uzawukhala khona uthi kumandanga ukuphila. Hallelujah. Amen. Insuku zona zokukhala kwakho ziyafika. Takiswayo yalo ebutsheni bakho. Khumbula wakudala ungaphili ngathi wasidala. Ukhona wakudalayo. Zonke usidale wena, zange uzise emhlabeni, uThixo adale wena, mkhumbule. Remember your Creator ngensuku zobutsha bakho, zingekafiki insuku apho uyawukhala khona uthi ukuphila kona kumandanga, lapho uyawukhala khona ufisa ungafa, lapho uyawukhala khona ufisa ngathi abantu bakangakuboni.
sokufika insuku kodwa izwi likaThixo lithi mkhumbule umdali zike kafike ezonsuku. Khumbula umdali wakho zike kafika insuku lapho uyawukhala khona uthi kona ubomi abumandanga sowufika lezi insuku ngelo xesha. Moyingcwele kodwa lezi namhlanje siyaxelela siyayalwa siyakhunjuzwa. Khumbula wakudalayo. Hallelujah. Khumbula wakudalayo ulapha emhlabeni nje awusizisanga asizelanga lapha sisise kuThixo. Khumbula. Remember your creator in the days of your youth. Zike yafika insuku lapho ukhala khona. Ngathi utubona abantu abazama ukurecruit abarecruiting zabo uqonda ose befikele sethi bandotsela intweni zabo. Hallelujah. Hallelujah. Bamzali ngase nje kanjalo abantu abatsha enqomo Nkosi yami yini sebesendlini kaThixo sebelapha khona Nkosi ke sashayeka khona mbanga thina sankaleka. Hallelujah. Amen. Ukongena umama umntana kabamteleza apha ngaphambili uthi yena wayethetha bekokosi nepasika apha belapha endlini uthi ke ndiva abantu besithi hayi ndilathe ezitweni uthi ndiqoma inoba nami ngiqaleke ndiye ezitweni ndizongqina ke ngomso ndithi ndilathe ezitweni uthi baza ngumthangqina ndithini bonke abantu athayi silande ezitweni unenhlahla. Hallelujah. Amen. Unenhlahla hey mkhumbula umdali wakho. Ibone lishwa ke nendlela athi umuntu seke khona ngaphakathi akaqaba pheka khona ubona wo. Mkhumbula umdali wakho. Hallelujah. Kana nyebe ezikhala ebusuku umuntu aqonda bathi ko ngingaqonda bathi ngene ehlazweni elitshe ngingaqonda bathi ngene embekweni enhle kungobe butsheni bakhe saka mkhumbula umdali wakho. Ngensuku zobutsha bakho zingekafiki insuku lapho uyawukhala khona uthi ubomi abumandanga. Ziyafika kodwa ngenxa kaThixo Nkosi yami yazi basisebenza ngapha eOtson. Holy Spirit 2016 2015 kungena omunye umama enkonzweni sikhonza uthi lo mama ethetha ndinesicelo ndinonyana ababili oyi-1 andimazi noba wayapha oyi-1 usesibhedlela lo upha isibhedlela akayanga ngoba kutheni uye ngoba uvele wadabuka amathumbu because lento akayichayayo ngokuyiphuma ngendlela idle wayichaya lento kuthiwa inyawo phuka nento kodwa izinto udabuka phela emzimbeni kuthiwa sathi umama uphi wathi esibhedlela icela ngesiyothandisa sathi late sabesipha late namhlanje siyabe sipha mama la visit ka6 waye ka7 sabesipha isibhedlela safika phala benamfana elele ejijele ngamabhandage ngoze uyavusa ejijele ngamabhandage lele ebhedini afike samjonga lo mfana Nkosi yami mkhumbula umdali wakho ngensuku zobutsha bakho zingekafiki insuku lapho uyawukhala khona uthi uphila bomandla. Safike uzabuza uyabuza uthi makhuphula ulele ukulala lapha wena sidinga keyboard player apha ulela lapha abafana bayabale asina keyboard player waphakamisa izandla zakhe la mfana ngikhumbula kahle bomzayi sigcwele amabhandage wathi ndingayibetha tata lo keyboard ndingayibetha lo keyboard le kuba nje ndingaphuma apha ndingakhululeka kwezinhlungu ndikuzo ndingayibetha sithi hey sizolanda wena boy hayi le into sithetha yesiqiniseko sizokulanda wathi nakanjani tata sathandaza sakodwa I think wangolosithathu kanye ngolosibili Sunday saqala sikhonza wangena la mfana yakhe wayine dress zimdaka wangena athi bona le rasta hayibo lo
lo mfana sephumile esibhedlela akasafaka nezo bandage kodwa unawo amanxeba uyabonakala uba ikhona ingozi yenzile sathanda sanaye wabuyela ekhaya sasikhonza every day wakhona ngomvuzo lwesibini lwesithathu lwesine lwesihlanu awungolosihlanu kabili sabuza kumama kwenzeke intoni inyanga wasixela ke isizathu sithi ilonto qha kanti into encane ngolokuleyo ngathi siwayifuneke size kuyinto engenamsebenzi leyo inyanga sawudibana naye ngomso nyanga sadibana naye ngomso salungisa lo ngxaki Sunday wafika waxa ke ngenayo pha eminyango seke suseneza dress echebe ikhathi yakhe hey emhle esiqweni umfana omncane naye xa ke hamba nje ubona nje ngoba ayisibani madoda naye xa inyathelo uyaziva nje uba hayi ngoku haleluya haleluya mkhumbula umdali wakho zingekafika insuku hey ngoba ziyafika ungabona benze kuthiwa hey hayi bo athi kuthiwa hayi athi kodwa zona ukufika kwazi ukhala inyembezi awufune bakujike nje namhlanje bomzana bangafune bangakuva emsebenzi wakho sisiphamela bangafune bangakuva xa uthe kodwa insuku zona ziyafika akhala inyembezi ukulenza usulwa abantu bubu buka Satana bomzana hey wakhonza lo mfana hey wakhala ibhongo lethu yonke khonza lo mfana ngenye igame lo mfana ngafika xa njengaqhelekanga mina xa sibuzayo mama kwenzeke la vele walila inyembezi mama athi hey into enzekileyo bubuye umama wabantwana bakhe Thomasana wayethandana naye esikolweni asomama wabantwana bakhe phufu intombazana wayethandana naye esikolweni sayinabantwana abathathu ithe umhlunje ungowami lokho ihamba nalamasano i3 uthi ndilixelela nje bazalwane ngoku akekho kwapha endlini uhlala nalantombazana ngapha ezibhacweni izantsi hayibo umkhumbule umdali wakho ngensuku zobutsha bakho hayi bazalwana nishumandi mandiyeke ibala lo mfana laba buhlungu kakhulu ngoba yabuya kunezinto ezibuyiswa nguSathane ezibuye zipolishekile sizokudilitha lento kuyo sizokususa lento kuyo kubuye kuze kubuye noethe andifuna uphinde ndibone abuye nasayibona abuye thongo wami lokubhudongo wami utheni abana swana shiki utheni hayibo ngikhumbula umdali wakho zingekafika insuku lapho uyawukhala khona ngoba ziyafika zona insuku ngaphandle kwaKristu shumayela uKristu lapha osisusa umuntu ezolweni ambuzise endlini yakhe ngikhumbula umdali wakho zingekafika insuku lapho uyawukhala khona uthi akumandanga ukuphila ayamkalo mfana mina hayi banga sasonke manje esikolweni into nayo nasuke ayahlale phela Tuna. Toka kulu put fire. Hallelujah. What in that time you never saw you uhlala phezulu kwabantu. Hallelujah. What kanti uhlabela uthi ngomlilo funeka emthisa kwalomlilo wakho nawo. Hallelujah. Khumbula umdali wakho. Singekafiki bawukhila insuku. Lapho uyawukhala khona. Uthaba umandanga uphila. Hallelujah. Konke kaza trainer zona ngikhumula kahle. Ngonyaka nanza koluka ngawo 1998. Yeah. 98 na. Yeah, lo minyaka 1998. Siyambile ke ngamakhwenkwe esibanizi pha ukuthi ke sihamba siye entabeni phezulu kwentaba sibanizi sihamba eTathawusi. Fika phansi mina ngikhule mosi mina ngade umntaka sisi ngade umntaka mama. Ndingalichaya icuba ndingawusela utywala ndingenzi nenye into ezenziwayo. Kodwa ke ndihamba namanye amakhwenkwe. Xa sifika phana ayiphethe iAmarula wawo nikeze istraight seAmarula.
ngayigayela ngathi lubisi lethu twice sweet le ihlise amarula phezulu kwentaba qoma noma kodwa ndiyazi inhloko le iyawujikeleza azayibala ngabala amathamu ngayo 1 2 uba wayidlale kwathiwa nansi insangu yabona ke insangu yona ayitsala lamadoda ayitsala yithi ayivuthela iphume kumphumela siyacha haleluya hey kodwa kwenzeka yonke lento ndibe nepicture khona utata wayekhona elalini wayenemiqhumo phakathi kwenyawo kuthiwa insangu kodwa insangu yenza amaqhumo phakathi kwenyawo kuthiwa yakomba nobe ngamandi kanje kodwa ayichufe ithi ngathi ichimini kodwa hey ikhona into ezingcayenza phakathi kwenyawo haleluya sithi izandla kancane hey mkhumbule umdali wakho kansuku uzobutsha bakho singekafiki insuku ngabuya ukhala khona uthanda iyolelwe funda mama kokugqibela le verse mkhumbule umdali wakho ngemihla yobutsha bakho yes ngoku ingekafiki imihla yenkathazo yes ingekasondeli neminyaka apho uyakuthi akukho nto imnandi ekudleni ubomi akukho nto imnandi ekudleni ubomi khumbula umdali wakho ngoku xesha siphila kulo linzima libhlungu bomzali udibana nomntana ongaka una 15 lo udibana naye 26 ekhulele khumbula kakuhle mina ndiyabisa unkosikazi eKokstad kunguDisemba ekhulela uTitus lo xa singenayo esibhedlela nangu umama yango nomntana ongaka umzisile naye uzohluhla naye ni ukhaba uzokunina mina ngikhaba unkosikazi naye uzofuna kuTitus umntana because zange aqezele kude kwinto zethu hey mkhumbule umdali wakho kansuku uzobutsha bakho singekafiki insuku lapho khona uyawuthoka umandanga ukuphila kodwa uKristu uJesu waseNazarethe uyayedwa kwasukubamba utata uyayedwa kwasukubamba umama uJesu waseNazarethe intombi ibambe Mighty God. Sayibamba iqinise iyeke konke mfoka mkhebe ibambelele kuKristu Hallelujah. khumbula umdali wakho ngensuku uzobutsha bakho singekafika insuku lapho uzawukhala khona bayakhala njengangoku izinto ezenzeka kule phela veki abanye bavuka bengasikhona kodwa wena khumbula umdali wakho khumbula umdali wakho umkhumbule emanzi ebona ngathi izinto ezinhlelo noma zinhle kanjani noma kodwa uqombe endihamba naye Mighty Jesus. endihamba naye uvuka indumiso haleluya Mighty God. masivale ngoIsaya yedwa basabantu egqibela ukushumayela Isaiah 60 Isaiah 60 egqibela ukushumayela verse 6 Isaiah 60 verse number 1 sibe sesiyathandaza Siyo yami mauhlanga wenhliziyo yami wenhliziyo yami mawuhlakaniphe haleluya khumbula umdali wakho ngensuku zokutsha ngithetha nomuntu ngami noba uyakhumbula Thixo bana ke nasindiswa ndina ngila age ngeke yonke into endadlula kuyo to God ngaye mazange ndidlule kuyo Mighty Jesus. kube khona uzawuphumoseke lapha lepe kuyo Mighty Jesus. sakhalele zansuku thina bathizia bake ndake ndakholwa ndina laminyaka thiza sisakhalela leminyaka Yes, Jesus.
Suke sizwe ilizwi lenkosi ke lithi kwanele ixesha elidlule naniphila ngokuthanda kwenhlanga ngoku kusuka ngoku ukubheka phambili philani ukwanelisa uKristu. Mighty Jesus. Hallelujah. Funda ke verse number 1. Enhloko verse 1 kunesihloko ikamva leJerusalem. Khawuvuke, vuka Jerusalem. Khanya, ukhanyiso lwakho luthwasile. Isihomo sikandikhoyo sikujikelezile. Hallelujah. Ngicela unifundele kwenye iversion. Dobekezela. Yezela. Dobekezela. Shumayela uKristu bazalwane baba kumphilisi. Shumayela uKristu atshintsha izolo lomuntu. Shumayela uKristu hamba nensizwa. Shumayela uKristu hamba nobaba. Mighty Jesus. Izinto sesikhona zona ezehlaba kodwa bekezele ngendlela. Mighty living God. Funda mama. Sukume Ukhanye. kuba kufikile ukukhanya kwakho. Sukume, ya, sukume. Sukume ukhanye. Kuba ukukhanya kwakho kufikile. Sukume ukhanye. Ukukhanya kwakho kufikile. Awusukuma nje kanti ubungahlala ngaphansi, ubungalala ngaphansi, ungasukuma ukhanye. Ukhona ubuthathwe khona. Mighty God. Hallelujah. Hallelujah. Arise and shine. Mighty Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Arise and shine. Mighty God. Ubukata ulibuka Jehova ufikile kuwe. Hallelujah. Hallelujah. Mighty Jesus. Nebekwazi mana soze phinde baba ngakwazi. Lord, amen. Nebekuthatha nje bazabona uneqabiso. Nebekubona nje ukuthi imfishi kodwa bazabona ngomnye umuntu ngoba kufika uKristu kuwe. Mighty God. Dobekezela. 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 Isifika ufika kuKristu. Nobekwazi ukunaqabiso kodwa ukufika kwaKristu. Ezajika izinto. Uchila ifetshentsha man. So imbathwa hayi inkulu into engene la mfana. Mighty Jesus. Inkulu into engene la mfana. Nathi yatshintsha lo mfana. Namenzani ubani kula qawe? Kangenziwa into umuntu kodwa kofika uKristu. Kofika uKristu empilweni yakhe. Ajika izinto. Yes, Lord. Yes, Lord. Yabazalwane ziyajika izinto ziyatshintsha isimo. Mighty God. uKristu ophilayo. Hallelujah. Hallelujah. Silapha namhlanje. Ethi lo mhlabelelo abanye baqala indlela entsha. Abanye behlulekile. Kodwa thina sawubekezela kule ndlela. Asinalo igiye lokubuyela kwaFaro. AFaro. Yes, Lord. AFaro. Yes, Jesus. Mighty God. Le iBhayibhile noba umuntu angalunga kangakana nxa ngenayo uKristu usengozini.
Noba ngalunganga athi akalunganga, akathandani, akachayi, akathi yeye usengozini lowo ngaphandle kwaKristu. Hallelujah. Ngoba ukuqala kwakho izinto ayithize kwawanzima wakho. Bonile mina intombi mina ifumana umntana. Ithi indlela elithi veshu soze ngiphinde. Elitsho nyanga ngenxa yenhlungu eyivile nokulahlwa ngulo ebethe uyamthanda. Sekebhekela kude into ayinangqondo lanto. Yambona nje ba isilehe esiyawachita. Soze isilehe. Utan soze ngiphinde. Hayibo 2 months 3 months down the line dibana esesithi athi yabona kulo wesibili. Uyabona kulo wesibili. Never again. Ngaphandle kwaKristu. Hey uzawuphinda man. Hallelujah. Hey mntikazi izinyanga zibembalo hayibo. Athi kwanele. Bathathu ngobanele. Hallelujah. Ngaphandle kwaKristu. uKristu ophilayo ufika avusisazele emntwini amxelela into elungileyo nengalunganga. Hallelujah. That is why umuntu osithi umuntu hayi ubani uthi hayi mina umuntu esithi hayi mina ngithandana nomfana osindisiweyo mina ndisafe. Umfana osindisiweyo uthandana nomfana osindisiweyo into lekho. Udibene nosotsi nje lo uhamba awu uthandana nomfana osindisiweyo. Ukona umfana osindisiweyo othanda naye. Liparelo hallelujah. God. I'm not this whistling and fine my guys. Akho njalo apha. Hallelujah. Umkhumbulo umdali wakho. Mighty God. Ngensuku zobutsha bakho. Boy. Sike kafika insuku lapho khona uyawukhala khona. Mighty God. Ngingathi abangenyini into abanyange. Xa kufika uKristu ufika kupolishe man ube yintombi. Nabe bebona nje sethi hayibo ubani utheni? Mighty Jesus. Umfana afika menze. Mighty God. Thina siphumela ke emakhayeni nje ayingenanto. Nasesikolweni nje awuyazi ba ishethi uthatha ifoni kabhuti wakho iphethwe ubheke esikolweni ufunjalo ubheke esikolweni uhambe uyofunda. Nawe ubona abanye abafana bemane beqweca intombi noqomba hayi siba nami bajoke leshethi ayayisuka. Ntonweni mzongashiya intoni leyo. Nawe usazama ngalokho ngathi uyazamela. Noma uyabona intaka zakho kanti kujongiwe hayibo into leyo. Hey sowuphoxekile uGodi ngoba isono. Hallelujah. Kodwa kufika uKristu. Ufika ipolish insizwa. Ufika ipolish intombi. Noma uzothwasa inabantwana abathathu abande. Ayifika kuKristu. Hallelujah. Hey siyachinja izinto. Hey siyachinja izinto. Hallelujah. Ibe leqabiso. Ihamba nabebathathu kunabanye. Bekhona sithume ukuthi akanantombi akanabantu kodwa apha eKawaja wabona koxabiso kuleni. Ngase ngithathe lo labantwana abathathu. Unalo sithubeni. Ngoba onoKristu bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Arise and shine. Arise and shine. Mighty God. Hallelujah. Sukumeke ukhanye. Avele uKristu kuwe. Lixesha loba ukhanye awukhanyi ngaphandle kwaKristu. Lithi lenkosi ke ngokuba ubani kuKristu Yesu sisidalwe esitsha. Zonke into ezidala zidlulile. Hallelujah. Mighty God. Zonke into ezidala zidlulile. Kusuke kuvela ukutsha. Jesus. Awusala abantu bebambe irecord lakho elidala but izulu liphethe ifile elitsha. Boy. Bawazi uba usiba usenza lena le but izulu lona liphethe ifile. Ukubani uKristu. Uba sisidalwe esitsha. Arise and shine. Cela sineke izinyawo. Ndawubekezela.